Adama kwani ba say ya don nyame nsoro bibia no ntoto bibia na mo ensi me din the war prophet Gideon for we asie do na afem odum jata me ya ututu jetugo me se enne ye de sunsum sam ebram enne nwumre de ampaya ebedwa ewo hanom nti fro bi no bi mfro bi se the war prophet Gideon for we asie do kwatwe oni pate ne ho ase a wompe ofori amanfo yedru amanfo so ane kai ya anom Adama kwani nsoro bibia na ba say ya don nyame ntoto bibia na mo ensi yenko Odumuja Freje, Oduma Umbonita, Oduma Beifoja, the warrior prophet Gideon for Yesi Edomono, Yenyanaki Asekra. The warrior prophet. What's in the 12 say what crop what what's in the qua, what I know quay. All of the hours say that that man in my name for no Obama was in so my son of Hamway. Above for the catch no what is also concrone what is also concrone say dear what is also concrone any other way. At the crown I wash it shut at the Anama here. Prophet Gideon for Yesi, the warrior prophet, so go crash him, to me, not send him, or the Ajuma Bonim, it's Ibamadiana chipping in way. Now I'm then I resign, then I went to, then I Jumapa, then I worry pa, Nampum to Mara, and if I get say draw, that's when I draw to me, Benetina, me to me, oh, man, it's a won't would you bring one? I won't yet Tiamu, it's Yakika Fue, Monkama Nuntum, Momaramu Wasi, that's also Concrone. Torebia ho fe nti ho ani bre torebia wonyame de animonyam bia dan ti nipa nyina tan he obi do wado ne bi wate na obi tan so so a na watan ne bia hye nyame de animonyam entwen obi ansa ne wani age hwe abrabo mu no kokode do se ne ka kwa wanim mesi obi do wa na wado ne bi obi tan so na watan ne bia hye nyame de animonyam
frano. Hey, be afraid, I mean, a frano. It's a team from Sammy now, done it, yeah. The end of the frano, no, yeah. Who they train on, who no name. Yeah, that is what someone need him, way. I tell you, for no Jessica, for. Yeah, Baba Gideon, yeah. Sankawa, yes, Bamwa. I can't tell for a moment and him to store. And Kayanim go see if you fire San Toman. Yeah, Baba, would you for Jessica for? What do you want to send it? And I'm enough. When you were teaching on what you hit, yeah. What do you want for? I just saw the canvas. I can't do Metatron. Holy Lord. Why no reason why not on the sway of a running train? Oh, yeah, me tea. The way you know me, I ran to meet you. I see you later. Hello, who could do for you? No, I know I am me. The train I am portrait of Ponyam. I am dear. If you're young, me too, let me be a man of the idea of us. See you come so far away. Oh, dear, come, dear, in your breath, and I'm in the combo. Say Yadom Yami insure be not to be no NCA. Moby be a atron, and Anna dream, maybe be a wood team be a Sereba say Yadom Yami or the Nabasama Moses a year, Domcasia, a Simusi, Jatanya, also one malamo to do ajara. When you miss Serebo, I want syringe a town for the Biada. Munkum setting, I'm a neon pony, Yami mending, and that day, on your atom watching, and they are mementa, and they are Kwame, any armor for water. Omo colors are ya omo share black and that's dark blue. Omo planet omo fusion Saturn planet and omo element a dawmumu amane kwame mu yensu and omo science so assassin
basa yi adom nyame nshiram na wonton supangu ma braboso eya na amane kwame mo asase ye den but wiye no edane nkunumdie mo nyame odoma nkuma baabia mu firi no ye mu leaders ene ba asase so odoma nkwa ne basa yi adom nyame odena basa ma Moses yi adom kase esiremu se jata nyame owo so ne ho ne mala matudu ayira onyame serebu a won sere nkire atamfo won mu a wache ofa mfiri adom nkwa adom nhyira enko nhyiramu tumi biara be soro wo so no odoma nkwa nsore wo ne so mesa na bi onipa bi a wodo wo ne do no wache na de wo time wo so no no wa time na hyenyame die ni monyam na ne ya matimi ayeden adane na bibia eko yie wache obi bia wodo wo no dono yesi esenwo wen ehunu aserefo a ene sere kire no obi do wadoni bi wate obi tan wo so a na watan ni bi na enema ekoyie adoma nkoma nshiro bibia wutie mi ene anadwin na basayi adom nyame a wode na basama Moses yi adom kase esire mu se jata nyame owo so ne ho a na mala matudu ajira no omuam na de bia moye bia no afo pani ento nsupa enguso ene ye bedi nkomo ene ye baba bedi nkomo ye bedi nkomo afa sunsum ho ayada bia me ya ayada bia me kase eha spiritual headquarters sunsum niema nyina eha ene omo headquarters wa wonti ase na nabi ko ni koku ana akwashepu sunsum niema nyina no ye ha ene headquarters headquarters no eno ne ha wo a wonti ase no anagi ko ni kuku ho ana akwahye ho ana akotopum do betima yo ho bia na anagi betima yo ho to ba akwahye ho akomfu so be kwa ko gina lo lokwan mu eno dia na train station no kwa na ye fax eno be bia be ko bia ne no de ye mfa ho do ti ase ha spiritual headquarters sorry no spiritual headquarters because no mono the kan nyina no ni nyina dida na kwan so yes and ha no yemubo game e kire sunsum ni ya mankasa sunsum ni ya ma na ye den de kire wa ha onipa bia na so ma spiritual life ehun hia pa so yes and onipa bia no esese ope sunsum agya na momu bi wo no ma ye famo ase sunsum emma ne mu di wurof mudi musika koma azafo ni dia no ma be tretre mo nsem tete onifra ye ni kire ye nsese no sa ade no ya te afaso anya de a ye ba be ye we o respect ya no yes you respect you ubu ye ya na esusu ye bum tete sa ne ma no ye jan ta kwanchire free ni asesa oyos ni ne ma ne de amoma mo no ese ye jan nyina ye twam tintonta ye twamu nura ne enne nansa ene ye chingi emra no wo city no ese no emra na dane ese no oyos ni ne ma mo ba ne asesa ma mu free ni ye jan sa free ni ma ne ye jan asesa ma mu free wi a no makwa akohwifo ne ho no makobum omukobum a na mo san maba na bi omubu a mo nkyena wa for your information omubu a kyena ho this is a free akwankyere ye we mame ye say mame ye we ma ye mfansa pan kosunsu manim mumu wo no mo we sacrifice our life for you guys and ajo na ye nam na ye yesunsum niema you couldn't appreciate it in say ye jan ye tuye hofo ye twam nane nansa it is a free na akwankyere ne atamama we free oyo so ye kra oyo so free Saudi Arabia owo ye osabo de hwafafo yi entoma wo mo ton ba ko 6 million ba ko 13 million and 22 million it is say niema no sorry ye jan ye twam say free no ye twam ye twam tuwa untimi ento oyo so ne sunsumu niema no don't come no free first mo ba na samam no mu mi say papa no kwa hifasa no nyesika ni free papa na nkasa na hifasa no nye ne sika ye den if you say sa na ma tuntun tan ye twam ye change emra no odoma kwan ba say adom nyame a wode na basa ma Moses yi adom kase esire mu say jeta nyame wo so ne ho ane mala matudu ayira wo nyame serebu a won sere nkire ya tamfo enne wo mu a wate unchia watamfo ka ene ye bedi nkomo afa sunsum sore ho sunsum sore eka sunsum sore ena wonu mu se nyame wo na adofo na wo na tamfo faje otem se wo nyame wono no bo ye nyina ho wo na adofo ena wo sa wo na tamfo ena me ka no kura kire onyame basa yi adom no twedi ampon no
wo na dofo en wo na tamfo wo na dofo en wo na tamfo nti obi wo no ye nyame ni kosua wo de nkwase asem no wugimiye kɔ ne so a wa mese ade nyame bɛyɛ wo no wo benu ho se wo de nkwase asem kɔ nipa kɔ ne so wo bi wo no mu a wo no no free baby a wo free ba no wo duma mato no ho nsraban ahia hwe Joseph eni de ni nua no ma anye no ba Joseph bɛyɛ Joseph kana kona kyerɛ mo wɔse me do Jacob na me tan Esau nyame na na ɛka sase enti wo nyame wo na dɔfo ɛna wo na tamfo enti ɛso ma wani yɛ dɛ ɛda wo abrabɔ na yɛ bɔ no hyɛ wa ma wani ana wa obi de 6 bɛda na 7 abrabɔ na yɛ bɔ no ɛsɛ so ma wani da wo na wo sɔre ɛnkyena kyena hɔ kwa because ne nipa aba no wo mu ni suban ɛne nipa aba no hwɛ wo kosua obi nya obusuani kura wo kosua na ose we minim sofo bi wo Ghana ha wo hunu se wo sofo no wo peja na akotwero wudin akɔhye musie okurosu minim sofo bi wo Ghana ni dwuma wudi ya no hwe Ghana na ye wo no wo sofo adwane o ɛna wo konfo so adwane wo hu we so adwane enye okromfo nko na hu na obedwane enye obodamfo kura na hu na obedwane enkrofo bi wo hu o madwane Mini mo sofu bi wo kurom hanom a wo kotwro ohun se wo ye sofu na wo peke eniem enipa jiwtum enipa ba wo life wase nyame ya dom wonye o me so betwro odin akohye musieye wonye den a wa kurosu ni omun kwase asem no mugimi wono anyamedwuma na wonye ayese kono ho kaya wono anyamedwuma no onye ni yie amanfo ba odia na obedidi wom ayo mazaju omusika wo a wo ye nyamedwuma na tu hu asi wo se wo ye nyamedwuma ni yie no na afi no wo kurusu ntoni pa bia wo hono mu a ma wani na ho sore enye gya wo ho to yase muduru ba bia ye bo ye ho ban ya bo ho ban na kwasie ni jimifu obi enye wubusuani krampo ne de pisa nda ye wo bontin suni ye wonimu ba bia no hwe media ya ye wo sun amanfo de amanfo ko nuru so da amanfo de amanfo eko nuru so da obi wo ho wo hunu pe na ho aye na hyi ete so otu hu anamo nti otu hu anamo no hunu se o kra na kwara no o frɛ na ne wa ba no afi wo pa de de aye den wo de edum to ni pa wo mo hyehyɛ adwuma na madwuma ni wo mankasa panie wo ye ngo panie o me ka no kwara cho panie enwo panie so the asie enti onipa bia na se wo sore no man ne ma ntimi nya dai enane na ne ma nkɔ ho so the asie ene ye gbawura sunsum sore mu to ye ka sunsum sore ya ena mo a mo ye ma dwe se mo na mo di sunsum sore ba awia se no mo firi okɔ no mo pem ba bi nkɔda mo firi okɔ no mo nkɔpem mo de ba ye no mo ye ne dan legacy be no mo de ato ho ayare so be no masa adi ye be no mama manfo adi ye so yes abodamfo sen na maso mo yare nipa hine mama ma ware ahye kawa nipa hine mama ma yadefo mo mo siese mu di wo na mo di sunsun so de ba ye no hwe ye ka sunsun so de divu a woni mo bi o ye sunsun so de divu wo mo na yare sa no mo sa abodamfo no mo so mo yare abubuafo no mo nante wo mo mafura honhon no mo twetwe wonye saa ne ma na wonye sunsun so de divu e ka no kora kyerɛ wo na sunsum suso no ene ye besua de pa wo sunsum sɔre ene ye menu mienu ye besua de de fa akɔhye ne wo me na me susu me fa me kɔhye ne wo wo be keka nkwase ase wo ma keka nkwase ase mo kyerɛ me po ma ko bodua simple case close o de opon awada o di ase an ene ye bedi nkomo pa ene ye baba bedi nkomo menu mienu ye bedi nkomo because I am a force, and I mean, I'm this some sort of buyer, and I mean, I'm this say buy me patch of wood buyer. No, what is your legacy? Why ya to honum? Yaria hin wasa, about down for him was so more yaria, and my hin one more my worry. And you pay him one more di ye. So, yes, ye. Sanya mammy, I'm o county, like I said, when you pay dear, where you deep for, where you do hun for. Enti no mu ayana mo ne nam TikTok so me nam di sunsun so de mo fa mu jimie no mo kwase amfi won kopa ba bi na ne yanwen wo na de ba ye den legacy ni wo de ato ho
Edi ade na wodi ato honom wonfa hwento ye ka sunsum sori ya sunsum sori wo sa yareye ayare setumi de ekita wom bayiye wotutu ne bayiya hene watumi atutu bayiya hene watutu e ma hene wa mo matimi aware ehiro ma ware so so tiase echiri mu amoye mu hwiri ta me ne sunsum sori bai me na me di we bai ya no me pa achew adanse ahen ena amanfu edi fam ho adanse papa ben eni edi fam ho yare papa ben no matimi asa kokko ya le kura mu ntimi nsa mo akasa yeso mu nyina mo wo pressure na mo tete ho no pressure di kura mu ni bi enti no saa ne ma na ya mo be ye yo media no so ye mu bi wo ye mu tan ena ye yeshi ena kana wususu ensemfu susu na ya ne ye hi enti ye be ka ye den achirem chinisani ama me na me sunsun so de ba ye enti we yese ya osuame we yese ya osuame you know you guys mum peduma bi enye emma moni na ho nom nyameduma entina ho forevermore titi adifo ne kwa no mu ye duma Abraham no mu nya no mu ye mfuo so tiase enti no sani ama na mo ye ene we me na me di we ba ye me na me di we ba ye mo na mo de ba enti de ti anya modan ade papa ben mo tima ya ma o man Ghana so that ade papa ben ene mo timi ya ma wo man Ghana it's about time mo be free wa kwa keka ma no atuma kopam ba bi akena ene me na me sunsun sa de ba ye ene me na me say ba ye ene me ye sen ene me say ba ye ene me say ba ye enti no me pa cho na de ba ye yare ya hene wasa wo Ghana ana abodamfo hene wasa mo yare it's about time Sankwasi ane ma no munya keka ne mu bi wo no mo a mo de ba yeso am yenspe an emu bi wo no ma mo de ba yeso a enya de a ye be ma mo gaba siye ye ba kotam ye ba kopam itetere kaba ache nye dia de fisim because no sunsun so de free tete aya tete ya sorry aya Ghana sorry aya bibifu sorry said the abrofo sorry ye Pentecost ni Roman Methodist no sa sun ye bibre mu ha no no ye wa bibre mu sorry onu turu ko sunsun sorry ye to bibre mu nyon so tiase so wamra wanyame abafu ei o megina ye chi abafu ei o megina ye chi sari na de yensuro ari na de yensuro o megina ye chi yasi awudi ma sana ya retwenwe Miso nyame sunsun bu afwe miso yeshi awudi mu a wa ma ya retwewo ye ka sunsun so de ni a onipa adom si ne so sunsun so de adifo no adom si wo so enti wo ye sunsun so de difo ne adom bia nsi wo so adom si wo so akasa sesa woni ye sesa woni ba sesa woni waba krompo sesa enti no ye sunsun so de difo ne sa adom no nsi wo so a no boa Nana yesi adumu ya ba ni mo enkonsheni adumu yesi ya ba ni mo ma adum mera wo yo komsheni wo kom no wa sasase ne ma ne nkom abusia hello good evening pacho wa baso wo question bibisa obetimi abisa me pacho ne obaso eye question and answer nti ye fa wo pe mesrawo eno ma ye fa mu nyina ye question and answer nti unni question a me pacho na wasi form na de owo question na wa ye den wa befro enti no a question and answer why hello good evening and now wo baso pe na wo question na you ready a wo de ba hello mama baso mu ni question bia bisa ene ye yi mo si form why ye yi mo Good evening. Good evening. Basa iya do madawroma ye hu odin pa. Papa mi hu baby say you for religion wa Ghana. You for religion. Almost Christianity. Tradition. And Atagnaja movement. Na me bisa say no a religion. No, it's not a religion. Sunsum sorry ex kanyame somo ho ye ka sunsum sorry aya na mpacho munutu ho nana o mpacho nutu ho wan yeah I think so say me ye ne face yeah
Yeah. Ye ka sunsum sorry ya. Sunsum sorry ya sorry. Sunsum sorry. Ya sorry. So the here. Sunsum sorry ya sorry. Inti ye ka sunsum sorry. Ghana for ne. Ya ye sunsum sorry. Sunsum sorry ye abibrem han sorry. African church. Said ye uko abrochira. Ye white church no. Sana sunsum sorry abibrem. Na esa nya atwoma Ghana for yem paint no. Ye penya atwom no. Ena ya ho so sunsum sorry ya bosonsam. No. Sunsum sorry ntini ye to abibrem ndom. Ye ntu abrofo nyom. See, darling Jesus, yeah, to say, I'm no. Yes, I'm on your minute way. Yes, I'm on your minute wo. Yeah, but you're not mere Juma. Yes, I was as yes, I'm on your minute wo. No, tumpine. And in the Wuta soon. To go to some sort of quiet, darling Jesus, Nansayani, and Quasiaphobia, one best soon, sorry, or my best friend, one me a man who can so you dare not. That's all I know. Young Quatramu got in some on you, and a young Chinesun, some sorry, and could do a bean some morning. And you know, soon some sorry, a sorry, a yamia sorry. Ya bibrem ho asede abrofo no chichiri Roman any Anglican any Methodist no saa so no ya bibrem ha no no ya bibrem niema ade sum nyame because kuro bia ani ni nyame a wo hwe kuro no so pampese me bisa say sorry you wo fita and you wo tuntum ana sunsum sorry sa afa ni wo ukodi aduro be hyase anu ntumitimi so akwa wo tuntum so de tuntum because tuntum so de ye ni fita ni wo tuntum so that said ayi Methodist ye ni fita ni wo Methodist tuntum no sa ni sunsum so de ye ni fita ni ye wo tuntum ni nansan adufudi pe amanfo pe enya wo mo ho ena adufudi pe eda wo wu afa wo munima ye wo ko bisa agrada adufudi pe wo eda wo wu afa adufudi pe amanfo pe ntem nya ne ho se wo ba ye be kotokoto no wo ba bi be de ne fom ena binum adi ayaza eni endurusem so diasie enti ye ni sunsum so de tuntum ne wo sunsum so de kokko dabi sunsum so de bia ye sunsum so de that's the only thing. Yes. Next question yanko. Yeah. Nanka nyame mu de asori bia ye sunsum sorry. Because God is a spirit. We worship God through spirit. Ye worship no because nyame ye honhom. Enti ye sum no sunsum no kurem. Na asori bia ye sunsum sorry. Methodist ye sunsum sorry because ukwa unhunu nyame wo ho. Uba sunsum sorry unhunu nyame wo ho. Enti asori bia ye sunsum sorry. Na Ghana fo ne yempe adepa. Abibifuo empa depa. Because obroni ewra po toilet ho ma won obibini oba akotadi. So tiasi obekwa kwakoto adi yempa depa. Enti no yeyan kasa ye de no kra no yempe. Da bia ye po obroni ade. So tiasi na ka sunsum so de yeyan kasa ye bibiremu hanom asore. Enu nti ne yato abibiremu nyom. Bibia eye natural. Ye kwa so de dem aye woro ye mpaboa. Nyame som kurampo no se wo ko nyame fie so woro mpaboa. Ade na akwa bosum fie woro mpaboa. Na nyame fie de woro mpaboa. God is not bigger than the bosom no. That is African mentality. Ya dwen no. Eno no Bob Marley can say mental slavery. Ye gusu wom. Oko obusum fie aworo mpaboa ba uko nyame fie dia no ahehye wo mpaboa me pa achaw ho no common sense bi wo ha na obusum na wosi wo na wanwe na nya nyame ne bo no enya nyame ne bo no one thing about abibifuo no
nti no eniama bebere wo ho no mu a ense ti se Kristofo ye nye nti no se wo hawo na mane ba wo se pe no odwane akwaduro so. Next question. Mama questions in Emra. Fine. You want some car? Yes, Wendy. Papa, Patrol, Mikasa, years back, and maybe a criminal. Now, it is some sorry. But, stop what we are going. But just I son over my custom sorry. Just a walk and the training. I found out that you want to as a member. And now, who better than you saw? Who may you be upright when you're born? When you say, because I'm saying, oh, no, cry, walk as I said, when I tell you, no cry. I say, we knew be new. Or do not walk as I said, when I tell you, say, when a dream, not do, or no be new. Most of us suffer now. They don't preach what they practice. Preach what you practice. They will preach what you want to practice. So yes, yeah. So sorry, say what was an answer? A bit mama sorry. So sorry is a normal church. okay. So yes, a home sorry. So yes, so sorry, see Pentecost ni we no nyina. Omo bomba ya honhom se amanfo so. Honhom se amanfo so. Omo ye Baptist. Omo ye shaiki nuru shaiki le no na ye de en. Tons na ya omo kana ye de en. So yes, enti no sunsum so ne de e ya bibire mu asore. Ne nansen na ya nom na ya na sunsum so de wo ho no. Se ade chire wo so na ye dinya. Ubowura ho penatete ni nansen ukọ ye pe no mo wura odros so tiase entini ya ka sunsum sorry ya ya sorry ya is a normal church said da ukọ Pentecost ni Roman no sa so no ukọ sunsum sorry yen ye di mo si mraso so tiase bia na tetefo na ye no enu abi na sunsum sorry ya dai eye sanity. Any person can join soon. Any person, nyame wonsem wose wo mo da ekwan na chine kuda ye mo mra inside. Any person can join spiritual church because it's a spiritual church. Eye a bibirem ha sorry. Eye bibirem ha asori. Yes. Yeah. E patro busia hwan wo. Is it say if I say me a cromfo na se me sesaya adom betimi afame ana wo ye kromfo na won sesaya de aya nipa bebre enti ase ne se wo ye kromfo a adom no krono no ye wusu ma ye da wu krono no ye wusu eban enu tuni ye won krabia ene ye wo hyebere so tiase enti wo ye kromfo kra na asofo bebre ya kromfo. So yes, obi yire ba onu udi na onya kronfo. Obi yire ayi. Ebi. You know obi bo onyum se, wo ye se jai oni pe wo ye se jai. I don't know dey me dey ka ho no. Me dey ka ho pe ayi enkansa ebe pon yen. So yes here. Wo so ye se jai oni pe wo ye se jai. Eti no, obi yire ba wo no ne da. Unwi obi yire. Obokro no. Chaniama bebre wa no mu a ye nye so kromfo ni de wakotwituo asi obi so anadwo so diase enti no aso bebe no nti na sunsum sore no na first no adomo kanwa ukonteteye enti wo master ne behunu sa akola we wo ye dwaman akola we wo koro no honhom mami ntutuma na ansa no abeye sofo ansa. But no, obu asimi papa yourself enti no mu aya mo yes enkwasi asemo no mama me kan kire o papa yourself o papa you give that doesn't permit you to be a pastor or a reverend or a bishop. No. Ghana ha ne the title bia to ye ho so obi ye bishop na so nye bishop adwuma obi ye spiritualist na onye spiritualist adwuma obi ye reverend na onye reverend fu adwuma obi evangelist he fashion ko gina preach amanfo
A title na ne de to ye ho so keke. Enti no papa yourself that doesn't make you say obey yourself. Hwe adom. O papa na adom no won so no owu a. Obu okopa ne papa wu ye. Ni papa tedem was me using papa dom. Me dina de. Obi wu ye dina de. Obi wu ya me tu emi wu ya. Ayi osofo Daniel Jackie Appias obeka so odima de. So tiasie. O ka so ntimi ka se odima de ebia me wu ye. If you go say me wu a adom ne pa na ofa. Enye by force adom hwe Eli mano adom na mfa wo bia Samuel no wo ye obi hu obonti su nia no wo serve asori fie wonom no ono na adom ne fa no enti no untimi nkyere spirit the spirit enye obi wonom ase me bofu a wote me nkyem onko obi a ho no obofu obi anya obi adea meta tro onye me dia wo ye nyame bofu wo pa na wo si wo ye honhom wo ye spirit wo pa na wo ye den wo si me so wo pa no de me ye wo pa wo fa me nye yes Debbie enti the sane man wo honom me patro next question and the mama questions in mra why good evening mama pom to saying Yami adumo na se yehu adom bibia boko Yes. And Papa Pacho, my question is say, Sir, me was so for be nancy, not so for no. Drama home, Nasa, Miss Women, number one in Nancy. Drama so for no. No, the two members, no. I pemper, so the man of Pempima. A bet me your impact was. Yeah, I bet man your impact was also because on all fornication spirit into o imparted the mum. And I bet me the bar law quiet day, Abraham, Abba members no esu sanity. And unto nipa biano who quine a dowha. Entin Emma obia one ye papa, and fanning santo so because I had our whole quiet day, Edda, Obu ordinance or war ma, one horror not the other to a pumpum, Jesus. Sana yanity. My bright face, Sase. Or see, soft busy Monday bones. A moon dark without light, and a moon deep millet. Omo bua, soften no bua. Monday bonds, omo no yinsu. No, no more campo no. Monday born, omo fi moon. And moon is a light. So tiasie because omo planet omo fi see moon. Moon is a light. Oh, for could become be now on tata baby sawaha. Higher spiritual headquarters. Into bibia one tias and onko. Into Monday born, ubet me the light yada. Ubet me should do sumada. And when it doesn't matter,okrana dear. Get me man light when I and now so for now, but no one compared to me being young Quasiaki can quan and Quasia Simon Corner, almost media and to send this Ghana phone baby Jimmy Tino, one more kind man for Bediadi. And on a Monday born, or planet me, or planet official, a moon, and moon cools. We ensure. O element a down we ensure, or buffalo ye buff penny Gabriel. Gabriel no compono, or no, or your real will deliver message. There be, Obua watching, millet D. Obua D. Obesewa brabo, Abua. Good evening, I promise to say. But say, yeah, do my daughter, my more dimpa. Me too. Now, my question is, and they will feel as a batter and yet three. Okay. Now, about and 3 years, but whom you want to do? As I just said, I go on after a master and count by Mr. Deban. Quite you women, yeah, what would say? At told be a ne a pam. A wood fear home. And I thought it be sua. No, we are a month for bit me about and be yes, sir. We go with me, we are. Nini a man, the man and ma.
wagye ne yom timi yes ad because no ayi Rebecca yebi obu otimi anya nimonyam yagye yedie so yagye enhyira so yagye wudi agora ade ekita wo no obi betima agye amane ba enchine sane ma no wo hono enchine mu no esese mo sore na wo gohunu odi hunufu obi aya na twa aya ne to da bi ehwe enkase asofo na azanfo aba pe odi oye papa na ekọ ne hono ne wo muwa because no wo ko so no obua ososo a na wa ye dan we enyini boni aye na boni aye kum boni aye kaida bi ne na eku Ghana fo osofo bi bua na no de sikara koma kwase mpani fofo bi di ya wa mre se me ba ma bie shop ama e to shop nyo na bie ye enti no so usia odifo bi ne wo boa wa enfa nkoma kwase bi ni so diasien eno nam aye enti no sa u case uhia spiritual person na wo hwe mu ma ebi wo no ma no wo anti no ye I already ready fio ena ebi wo no na ye embago ebi wo se ya pam ena wakoyi ni one ne mafirim di ne moto so maka no mo bre enche ye ne ma mienu sa ne tie. Okay, that very much. Okay, the part of Facebook for me today. More questions, no so for comment section what they about why. Eric is so person who and near my Saturday bonds or more year or mobile yen near my Newcastle more year. Oh, Saturday bonds, dear, Muyin, so saya sassy. I know my chassis, no, I am a yedding, but you know, more common, no more a buam. And a Saturday bon, we sue. Saturday won't be an a very, very sensitive and they are blessed by nature. Sun in Yamia Saturday bonds, they are blessed by nature. Almost leaders, almost who are fed, almost man, no me, man who are fed. So, yes, a dear anyone quite so yes, would be a feedback or crown or two moon. One who about wouldn't sabeda. Obakota freta fre obase because you Saturday bon we nsu ya sase ntia de bia obeye bia sase no so de tia san etie why abusia ye my interesting code days ni so yam focus on ene de ye kan ene ye ko sunsum sore so yes ene sunsum sore so no sunsum sore ye yakwankyere sunsum sore de yakwankyere number 1 akwankyere ene number 1 so tiasie ena sunsum so di fu bia na dom kan sunsum so di fu bia na o wadom enti no hu no bi na dom nsine so amepa ache oni adom so tiasie oni adom ento be ye twiri ba ko twiri mienu oni adom so tiasie tu twiri ba ko twiri mienu ane tese adom no anya den wanti anya den ansi enti sunsum so de odifu oni bia na dom kan because all your commissioning ni pato tie din no o commissioning o come no wa shasa asene ma ne nkom sanity abusia ye me pacho enemo ma ba so na your question me pacho uni good evening I got to say yo ba say ya do madawro ma ye ho odin pa papa na me pese me bisa say we sorry before like say we person like Rasta. yeah yeah we sunsum sorry edifu a se adom no ene etwa wo person na obi won modern person firi ne maame yam ne ba it's a Samson ene obi wa yiwan kaniti so yes ene obi wo no mo person hu ye hu obo hu ye hu obu ohun ye tantan obiase obu ono ma opesi ne ho ye hu no akotwa enti na ye niam mienu obi wo ho no mo a ye de wo no enti ayiwan ye den enkaniti sana ya na ye de eti e ba cho wati ase e do the comment ne ba do the question ba ko me ji okay 77 wati ase okay, mama, to gate him. Yemtie no, mama yetie o. Papa Pacho. Say adrum si so for so. Obi wa to musa jo ye de obwa. Ai, bevire buabu ya petition.
no can some will be all problems and fuck him. It's no. People say no, I am no so no. I don't see you soon away as I know. And was so as to be because as soon as I should be also because on the end Maya and Manima. Miss so what do Maya and Cassa what do Mamba. And Rutin ya say, I do ya anyway, and Conshania do way. Ya anyway, Madam Mera, I do ya boy. And Conshania do way. Ya animo, Madam Mera, or your commissioning into your bandanim, into Oma Adomona Walsono, and Mera. Say, me well like Jay, me has some concono. Me well like Jim, la Jabby Lia Sam, about the name Madame Yamawa. Me well like Jay, me has some concono, or who are not the one in my application. Any wee toffee. Yes, it be wee toffee. And Trebie Adam, St. Bottles and Grasses Church. So, yes, we do in Trebie, and the boy says, so do we toffee. And I was a wee toffee, and would who near me, and I'm okay come. So, yes, and Moki come, papa, to be one more. I mean, I thought we be bloomedy wee toffee. We toffee, we tea, and woody. Almost by any bottle be kicked and a man, we drink. It is only a mano, a honum. It is a what domo maya, and cassa what domaba. So, yes, it's in a soon, dear, and a soon be our own. Oh, suffering with your radio boy. As a because soon was also sound. And a woman who jinabre, or do another maba. No, I say. Answer now, don't want to bet Yaquano. Found Sabia coming one cock. And you want to buy. A quail will fast so buy. Won't fast a quana so cock. I do be a baby, and don't know any man in Ayaza. And that yet soon. Sanya money in Ayaza. So, also, Madame Maba, Silikete, Urukutu, found Sabakame. Odifo Fansakam, Shibako, Shimianu, Shimianza, Fansakam, Mr. Fansakam, Sulukutu, Hirikiti, one Fansakamia, Minko, Obi Fan and Sabakamio, or Bad Nufuso, and Fanny Timatomeso, and Sanamako, who will be Biero by a Sardian, Wayaza. Will be Biero by a Sardian, Wayaza. And I met one mono, Mameka no crunch of him. Madum enti me ma me wo Facebook live a me de mensa screen. I don't omo pesa ne ma. Omo ya honhom. Enti phone na ye use no make shishem. And to do our life as madum aba. Ni o shaman for honkom. Omo bua. Me kan no crunch omo bua. Tuntum bi aga. Soon see swam. Wouldn't baby, wouldn't baby, would you know? Wouldn't you not bear? Look at this, I will bomb Payamo, Bina, whom sisters were to the tickle show and the tickle pipe. Because one nim baby would Gina. But to be one man, who fana, hey, one echo, Ness, one echo, a brochino for moon at the side, and bayam because no money in the hop, no pet to food dear dear, into the idea about whom Trumuno. Money in the hop, because only for kind of quiet them no, money in the hop, double telephone, woman pet to food dear into the piano, yet the about whom true. Nitete mi sun smaba na me te life hanom wan echo nurse wan nurse me pato eyaza spirit bi eni wo obeba wo be make wo be ko we so na on screen dabi wo mo mpesa ade no na wa ba no WhatsApp me eyaza me na me ka kire mo ni bofo je numbers churadom number ma we churadom number na mugu sunsun ni ma se de mo ya ni me de me hu na ya na me tan obi nkan kire me ba ka kire ma ya na me tan abofo no mu ni time o sunsun o mu ni time na
wodi be gina TikTok ne and say madoma ba madoma ye say they don't have that time na me ti we me say madoma ba me be bompa ya mama mo woso the bompa ya mama mo so yes I don't know ko yes obo yes oko adom se send ni sika I don't want to send it 6 million. I don't want to send it 2,000. I don't want to send it 3,000. More but for money be doing because one pen no correct. And we yes sifu. Nti no mo be hia manfo a on betutu mkotoku mamam. So yes here. Enti no ahonhom omo nya se ne hwɛ. Say ya sorry crampo. Na bia omo twa video. E just ni me work to shut it down. Why? This is saying. So yes, actually, near many people on the more. My patron munyai. Se common a demontina mobile yes, saying, and a mumpe dumanye. So we your deep for now we ye dumaka, mimi to one wing, or being to me so. Would you mean I'm a block my poor baby at would do how on a call, would do one money and the call because somehow they are bed so me. No, my block, you know, do how no musuo call. Menye free. Me dofu. I am women for a meadow. Menye moa. Kiane keno, and I'm pamifie da. Adrianim pamifie da, and let me do for 6 o'clock. King, my fuedi. And I'm sorry, see me condo for 6 o'clock. King, me call me portrait farm, me call you cuckoo noon. Me cool warm, sister boy, my diffu. Nothing me better message and come me give 2 times no 3 times. Oh, the man be confused. Sorry. 6 o'clock came my wolf ready. Come party from coaching coco. You bank to see wo broad yes to see wo ah. What yourself one who put my common ni wo. Unya time for sani mano madoma ba. I don't say any say. I don't see any say. Many to one. Me kawa kwanchira kwampo chira no wan frɛ kwa me frɛ kwampo bi me sorry nyame adaworo ma at my age nyame wo shira me yeduma ene me nkrantie maako fo na awo me pa krantie so me wa krantie fresh wo ha me de dade batu ni minimum aku na re me penantwi na maria me nkoya brochie ni azanse blade me mo ho ban na ekoto nantwie me wo nantwie nti no metimi akubi awe tu yo bia wo ye aduma se ne ma no na akwaji Italy ni sika na akwaji America ni sika ye betwa nantwie na okeke ni nyina bom no matwa baako oh yeah sa settings no sorry excuse me enya dia ye be ye ne ne ya ye ne chena me kondo na ntwina mu a me komi na ntwie ni mu a no se me de ba ko to fom ntwie bebre chenema bi wono mu a mon sore mon pedwuma bi nye se mu wadwuma bi ya se niema emma mu tiri mu se monye ye se niema no o wesi bia wa ye busy o wesi bia bibi da so mu de bibia na mo so ntabetefo na mo to so obi ti Ghana ha ebo mo ho ba no mo betia no nyina ma wu what you are saying? Mo nyina no mokọ ka no kra kire mo nyina no mokọ because onipa na wo bo ho ba no oni won ka onipa na kaka hwe no soro no hwane fam so onu akasa no ahobambo aye ka no owo bia this is common sense o mama dwen no nya dwuma adwen na nya dwuma body ne bebre so yes here when obi owo diabetes owo pressure wo sa wo HIV wo so obo me ho ban ah onu ko be weja o what's our corona balance? You see, I live a corona balance. It was our will be. So, yes, and you know, what's anybody? Oh, now. Oh, it's about time, yeah. Soon, Sumunia Mano, and you'll be a who couldn't time, and a chest on the pair of being. Show all to me, they are very nice and simple. Because to me, okay, to me, on channel. To me, in the pound qua. So kita to me on channel. To me, in the pound qua. To me, many pound and young qua. Ukita to me, Jia man for Japadian film on some woman, young more bought, Debbie.
uni tumi ana odi amanfo agapade o dada mo jeje amanfo agapade ba wo tumi na kasa mo agapade abusia mpacha obi wa question bi bisa mo betimi abisa obi wa question bi bisa ene anadwen you free to ask. Yes, na ma baso mpacha wa question bi bisa obi a woni question bi bisa ma besisi mu nyina me besisi wo. Good evening, apom to saying. Okay, but say ya do madaro ma me ho den pa. Timpacho mo amobe baso no eye mo amobe mo be bisa questions. Mo amu misa questions mo maso. Anya sa me pon pe me de bedjem. Aha. Ubede hu say as sorry we ebi o kaso o sorry ni. Yeah, what we say yes dua na ba na kura no be hu dua koro. Efo amini kue. Sa unim sa sorry we hu wo gba bo wure mkra ba bete sorry we hu bibi wom. So tiase atotofo no anyame azan isi ya no wakwa sorry ne ye pon ya sofo ne che obenum nufu a me pa chewo wadwen be ye osan. Because how? Yes. How say me problem oba no ba benum minufu. Na usunsum na no so wo so no ne sa atem no wo he na wo ba benum minufu no. Wan hu se me wo how. Wan hu se ba lock di machi. So what you say? Abofo no mo ano mu chusu even say usa susum sorry na dos. Yeah. Mo ano mu chusu baby a mo pese o mo wo. Baby on pese o mo wo saying. Ti say na wo Roman Pentecost they work together. They work together. They work together. They work together. Enuntinum untimi nka se me bofo de onko obi ho. Me bofo de ye me se eye bosom de a onko obi ho. Ba se nya me bofo de ya obeko obi ho. Me ka no kwa kire wo. E ko nya me bofo enye bona fide property akro usu ka kire me. So the asem say ye bosom e bia burekune. So ya ene wakotu. So there's agbalagba ene wakotu sukusale ene wakotu a eno die eye wo personal bona fide shrine onko obi ho. Okay. Osidem say ye tikuni ene wakotu a ayo bona fide property eno de onko obi ho. Ba so be ka se Michael ye menko amede an because Michael is a warrior. Oyo kofuo Metatron eye interpreter man nipa ni nyame the whole wiase Gabriel deliver message enti untimi nkasa me bofo de woni obi ntimi nkasa obi abenya obetima invoke Metatron obeko so tiase entinom se drone wakotu na abusu na mama ata na wakotu ne dia besi dem dia eyonko andia. That's the only thing. Me patcho for me ko wati ase. Yeah, me patcho questions ne mra why questions ne mra mo am ugina so no questions ne mra so ti ase. Mo am ntu ganga lu so mo ma question. Yes. Papa patcho nam pese me say I don't know weird my almost yeah. Yes, yeah. Whom be I will see you soon or then who did chill. And I won't be a besi usua, what me the image ebrew. The sword. A dear Bemwo dear dance say yes. Okay. Yeah, Sandy no. Okay. Mama questions nana ma ye UFA so by on kasa. Only question be ti ye mo afri so mo patcho mo questions ne mra why questions ne mra Arena what's he saying was a sorry so for be as I don't listen to so o shaky yes yeah na wasi yes I don't know where your home ntina fa kwakwa o ya mframa wo ye jane mframa
and we really pedium. Nipa obi bia honhom ebesi so a ogina hostif no oboa. Ayaza. Because a janem frama wura wumu a wobegina. Na frama ogina faako. Sanity. En frama onyina faako. Oboko di ope. Eja so edere, eja so yehye. Enu nti na si usu na opopo no. Because ahonhom no, omu ye giant frama. We na share. Tomato. Ah, okay. Oh my, Baba koda baby okon. Ain't you know? Yes. Papa, good evening. Good evening, I'm to saying. Papa, good evening. Good. Richard. Okay, Richard, meet you. Namia do mo papa. Papa na pese be bisa asebo. Papa, and the mala for you soup for that water. Anyway, I saw for you for that water anyway. Yeah. It's Papa. There me when he say, Yameno, I ba ko bobia sum no ne kwa so ana. Yeah, sunsum juma na omo ye. I saw for you. And no be na mala for you. Yeah, me pacho, yeah, tie me. Yeah, tie me. Sunsum juma na omo ye no. So ti asien. Enti sunsum adwuma na ye wona kade ye wo ho. Okay. So ti ase sunsum juma ena omo ye den, omo eye. But enye asore na omo ye den eye. Ye wo sunsum juma na ye wa asore. Enti ne se wo bosomfo Yusufo da water ne de dome wo a o da na so Yusufo da water na e de dane. O Yusuf preko ne de ye ya wo da na so de preko na ye. Nchira ma chite de bo nyom se ade a ye de nsa ye no wudi nsuo ye a enye yi. E pa cho wati asiesa. Hello, Richard, what's your CM? Okay. Yeah, but you will do a question. Be said, be more yanko. Good evening. Good evening, I promise to say. But your mom will team on Richard knew to why. Yeah, yanko. Yeah, they who are seen. Yamin Shirab, Medicine. and opportunity. Shower de my and say, and so, Yamra or platforms and so. My question, my person, is answer. Okay, about Ahobambo. Yeah. Yes, you are Ahobambo, no, a deep because you can sound Ahobambo, say a police for guide one, so just guide and then Ahobambo, na. Yeah, yeah. What was the who protect your home? Also, the question is about, yeah. A fantastic question. Who protect your home? Who protect your both spiritual and physical? That's the protection. Into the phobia of a catch or sebra, me more home soon sumo, any kind one can go home by no by your fraud. What he has here? They are what being anything me being. Ya one being, you know, won't me mean to the Bible's only fry ni to mention and young kuni fry new pine. Omun in abe share minim. Enti me si be dia hobambo wo me honom. Na de ade be churube hu say police fo ene soldier fo ne air guide me a. No, just me protection away. Where is my protection? Protection na me ka say me yama wo na away because no ma ji usika wo awususu no wo ni sika de kofa police fo abo ho ban. But me am ji usika ni wie ya na ka say ma fa police fo anybody guide e bo me ho ban ya enye fraud. It's fraud. That's what you here. Papa Matthias here. Papa mention my question for from a person me beside. Okay. You share your system, you na you share your man why. Yeah. You who say you won't grow from where dear pa. Yeah. Who beside share when you get encounter to sound crofon no be so much share. Opes watch or quine and quine ben of us who would you say, I do back at you and say, Ebia, meton, Ebia, PK. One more bua. Piki to do a sen, I beton, I would be ye. A child, no, I am in pessimism.
Choti yasi eno na ya na mempebu a wo boa enye pike bia no ton ya wo de yesi ebu ye connection bi wo so ya zan bi wo so ye kokonte dwuman kokonte adwumo bi bia wa tena brochire de kokonte dwuma me ka no nim entino bebre ya zan onka no kore ne nkira hwe as question ya wo de ba hwe say youth ni ewu a lot youth no ewu a lot and no say menya encounter ebeye nipa beye 7 omo try say omo kodisi ketru a backfire e do hawa brewo hwe amafo bebre wo media no so say bia omo etru sika omo yesi no bebire wo hono mo yaza bebire wo hono mo a enye sika duro enti wo ye wadwen say wo ko wure baabi akọ pesika wanhwe a no de wuti akotwa so wo mo nye bibiara ma wota enipa bebire wo hono mo a yaza en wo mo zan yamanfo gigiju musika obu o say ye connection en wo mo ye entine to da bia obi wono mo beka cho mi ton pike en de ye dai edidi yie pike ye ton didi yie boss mi ton indomie boss mi ton ahwene minim ayu obi o so ton ahwene e bi sisi adan ahwene ne bo ye sen brother ahwene ne bo ye sen ahwene a eda wasene a ade afe obi wa na ahwene 30 years egusu da na sene on sisan enti ahwene ne bo ye sen a watimi ato ahwene e de sisi adan tara bia won ka no kure o enti no ene ama ne bi wono ma wo mo boa buata so fu buase me tan ahwene me start me nya me dwuma no ahwene ne me ton ye na me de sisi adan da toto ka ya da ahwene ton Range Rover anka gawe fo no omo ton ahwene no enko ma ye billionaire hwe mo bia na ada mu abrabọ na ye bon mo bia na ada na penti asase wo ye na hokwa e ka no kura kira wo me no kura me kan ti no me hu ahi e na me hu ani bre because me hu ofe ai me hu ofa nkasa enti me hu ani bre me to no me hu ani bre because oduma nkoma wonim se me beka no kore nti no wo bo me no wo di bibia ma me straight tenti atenten mafuru nso mafuru nya kapu so tia se manim so ye dadwa ano ehwene enti no me amafo time eso so time so so time because me ba me ka no kore akiro me nya waza so tia se obu osa was mi ton pike en me di ye mi dey billionaire mi ni musof bi oso ton toma en odo ko to ye fe ne sen V8 en toma e to V8 en ka gawo fo ye omo gu ayi asama anyway ko omo de daka mu en to bu on ka no kora nkyira obi wono mo a enya de obeka no kora hwa yi bede ya nansen FBI fo ya be chi ni jadi joyi amode ni ko yi obeka no kora to se bia saa connection no oye on ka nkyira o obi abedwin se bia esika duro oba ko fa ba bi no afa wakowu ntia no so wo ho na me so enhyira o na ontutu anamo ensi ye wo the good question pa ne ba ye ya me hyira pa waje mama me say question for friend dey manya we dey ene wanya mi famo mami sa questions ne mra papa by the grace of God minim wo no ache na sata mo what taifa okay ene wunim me me di we chila okay onye obi a oye social media yeah onye obi a oye social media ntina say ya we start social media me can say dan say dey deliver social media no say papa me bi say ye ka sunsun sorry ya because me say sunsun sorry mu na wo background ka say sunsun sorry yeah say no obi a be hu ni bia wo say wo ye sunsun sorry ni wo bua o omo bua o ekom wom to ti ase kom wom bo bua me organize you kwa ka say sunsun sorry ni omo bua o kom wom o won je TikTok mo be tan so nya manfu obu om
So the as in America for one to so for investment dollars sakra. Hey, I'm not sure for me disappointing papa. My very, very disappointed. I want home. Etinum. Obi ono ma wobua. So tia se, we hunu se, se amanfo gisunsun ne yemadi ntino. Ma me susun fa me hunwuram. Na me fa me hunjim. Obi ono mo se o, beto hwene eto asene, wase beye de. Da bi enya de. Ade ne bebo so. Obi ono mo se, beye okote ho adwuma. What kind of nonsense thing is that? Never di. You know, and you may be one of it's bullshit. So yes, yeah. Obu also got ya chia, ubedi. No way. Won't compare you may be yes, so got ya change to what na dem di. Where is your sense? Where is your common sense? The meaning of what ya chia say you try, you know. Da faako enu nti na atia no ye twa be mani da faako a ye ntini enti da faako timi chia enti obe ma chia that doesn't qualify you or that doesn't permit you to be a rich. No, absolutely no. Enti you do not have that. No, say 1 to 2 anamo yi obi be down. So let me show you the way. No, the back on TikTok, I don't say yes. Show me more. Oh, so for be obeka so. Bram, no more di. Or poor or sika. Or ye audio. Now I'm free wing. On sending me saying, or co programmer or fresh from man for one sika no dia ye show. Come on. Pebi so when you so. Nesina wa duman kwa bese ye adom nyame se won tai wachi ene ma be ye befa. Abrabo bia wo hyase ye den ba wo mie wani a utimi bo me edrumire bi no ka kita me de ko gi nantwie me de me cow me de me V8 eta Lincoln me de ko gi nantwie me be start nantwie business me de me car ko gi nantwie because no na me person ye bibi me mpese de bia me ba be bisa me nye bi kurampo da se me bisa maso de basic. Hey boy, be ferry aye me niwu na o jai no de srewa me ferry ye me niwu because onyame me di na jero onyo sresrefo na ma be tena TikTok abe sresrade. No way. And you know, and you may be on no more. As I see a mayor need that one, or one over castle. Let me show you the way. Let me show you. Me kato krachira wabua wuko die chireko ko chinchin ko beni se yes boys no beni ene ayi no wamoko wo be ko company akuku akotu nwurem obusu ko company na de wo no ti show you the way I would painting kwae kono no hello so yes hello ano bi won ma wakoji sukusa me de ye ma eno ne de jimi ma nto so fo bi wo no ma na hwe no odifo bi wo ma ene hwe no eno no de me no me ya me yo dance ni sin me ni adifo be me ensa me enu a omo ye sa de ni bi ene odi be jimi odi be tafaw wodu be se usika nyina abrem eno de eno so wo ho. Next question. Hello, Papa. Good evening. Oh, good evening, my baby. Hey, and then the wabaso. I love your macho life. Hey, now you are going to tell him in May. Yet, Hopper. I was here for me to Yamunina. Yet, Johnson. I'm a person who puts our Samu. I say, I bought for Sanisi Uswa. One castle to me, I share in coma to Abraboswana. If you send there be one cause I want to mean shall come to a brabo, so there be because no soon as you so. It be a soon na no, and no dear doesn't happen that way, no. Because on one cause I don't want to see was no win a baby. So the winning baby a woodina. So the here. And you know, to me and share sad, well, was I not to be a woman buo.
obi wo no ma hwi nsi ne so kaze la se mi ekotu be yi anadwo bi ena bebe ekotu be yi ne nsuo da ho ena bodan so wo ho enti ne sa wadom maaya na ena na ye kono na yeti emoti asu omboche ma shiu no mu dinam kwaye nim ena mesehwe se wadom maaye na wuwura ho mbefa wako yes afu bi ekonachi enti se wadom maaya na wuduru baabi a sunsun wa aya mu hie tumi o se wo hie tumi bia na dwo a anana na dwo ko mada bana no anom Guinness wadi fufu o ana Saturday bia akwa yi aba anom Guinness wadi fufu akesu kio wada tie sada ya netie enti se usunsum maaya enkase usunsum aba anya se wanim begu ase so yes because no sunsun bi wo no ma wo ba wo fagem na sunsun ma no akogina jebe jane nsese ebe sese sanity okay Papa me da say Matima baby yamishia next question and Martin Papa Nyaminshira. Martin Papa mo question bi. okay meet you Answer me catching me ma follow wa Japan. okay Se uye juma ne se. Oye juma ne se. Sunsun ni sana wo so wa. O ma wo ntwa. Ba se no. Obi a ye sunsun ma de bia no a anama fuyi me ma menka ne sa. Wasi yitwa. Ba de ni me ne se. obi ye na kwankyere kura na obi ye na kwankyere nansan obi ye na kwankyere kura na no mo de kam na kotuni pakone so no aya niema nyina na tese de babonten aya da bia mekase yen niema esi wa hanom ene de babonten a nka wo yo siti aye ma se be obi bia wadi machi a chede wonim abodamfo a me so mo yade ne kan ne mami eba ni ka me de kamera to ne so no way hwadu abodam ni baaye abodamfo a ye sawo mo yade se niema ye wo fie ha ne de kamera to so a na ka be hu se pass power to be business to be anas ye ko ya manfo adwuma na dwo ne de kamera to so a ya fresh spirit ni spirit kasao ena se ka ha nyina aye ma se be no ehu hia ade papa ne ton ne ho ade papa onu ne ton ne ho obi ton ade papa ne ton ne ho mi move ma sorry ba mi move ma sorry fi kurom eba kwayem me nka se akurase kwaye bretuom na to so no na me wa kurom no na nipa eba no ye ba ha no aye more than 10 times ade a wo ye no e no bi ba kodi hu adanse se papa e man hia na papa ono ne sam yare o papa ono ne bua me o ono bua ma me ti ukwan o onipa bi amoda fa de kwa ma no besa no yare eni e fe na difu dwuma akom hyefu adwuma sana ya na ye den etie enti no enya niema no nyina na o de camera ba ye de sunsun ni bi wo because we do on mo ye nyinam sa omo ye Zeus no tenders angels no Zeus no womo no omo ye nyinam o won se nsu e tokrompo no nya kokora so jan tender beti me dressing phone akum engineer niema esisi wo Warrior City ambulance di ni babo ha ene nka ye twade ene nka sinka Ghana ha ye nko ha oyi amanfo ma wo autistic ya mo ma kasa Germany, London, America, Canada ene nka se nko ha o many more so tiase enti no obi etimi abodam 10 years oba ye entimi di 1 week isa na yale ma na hoton 1 week adwa bodam how many years on kai hwe ne so na adwa ho aton aya nipa na eni aye o nipa na eni aye but that doesn't stop us say ma ye nko yenim ye be ko yen nipa na eni aye so tiase
me ayaresa masani beyi ametu ko bi se taifa bro no so be abeyifu ametu tuom na manfo mu gigi niro maskata wo mu nyina etinya niema ni nyina na ya den ye twaba TV so no ahohom ni bebre wo ho no mu a wo mo mpesa niema but obi wo no mu a o ye na za enti bibie ni opeso wo de ba no onya fame bibie ni obi won my aza on aza for ne yes ade no because bibie ni opese ba no ade na ye hu na wotie chire a wo beka se oh they are making the minimum so fi current cars e be gu ne yard mu no wotwa de ba social media enti wo ye young boy na wote wa da chew wo beka so amanfo okọ o hwe cancer sisi wo na achew oboa enti no uti wa beka ubekọ mu no na afi na akoye he ntege uregi to dia se ubekọ mu na akoye ntege uregi na de unhunu ye no wa anko hunu ni saa minim so pa kwala bi okọ osofo bi ho na sofo ni be yesika kwa nkyira man na sofo ni gini na ntwie mienu ene 10,000 ena sofo no de ne call okodi 7 days so sofo no nto sa na dwo na sofo no ko bie dan bi ma no na dollars ayi mu ma no so kendo ma no so onkita akora no so no ye guy man or ye bad ena wo so wo twen dollars ni miensa e share ni so ena wo bie sika ni ma sa sika ni ye fake ye paper na wa hye wo ne ho wo de adwuma du obie sa dan na ma obeka ei sika ne tai ha ene won fa sika nya eye paper so yes eye bo diamond ebo skinny diamond so nada isika papa na wa kire ma hunu se ei ene ba bia maba no esika kurom wo sa de che ne eye paper just wa print no mo twitwa no mo retire bobo no ma eye settings dada eye settings yo wo je wo kakra na kita wo no echire ne mani bo anye bibia na ye nya de so nya sika kokko nti wo no mo a mesra wo na wa hwe ho so yie pe bibi kakra ye de wo kita mu no sra wo doma nkoma se omuwa ne nyame wo wen otimi ade nyina ye nyame wo wen ya ye ti o afu amreku ha ya sorry ye bruntwini mu na adom ne sane aba ye ne twuma ya ti se bia wo pasa se ya ye bruntwini mu adom ne betimi etie susu sese a adom betimi ebia no obaye adwuma obetimi atie simi so ba what simi so afu ni nyina ode behwehwe fam yes because I am maker sineme tiwe na dom atie simi so me se afu amreku yes kini wana e kasa me ko wanya ne ntama dom ko nitimi simi boa so ti asie enti na yana sometimes ye de twene ne fra honhom ba susum betimi atie si with that own friend no wo hye wo na se ko abrochi adom simi so ti asie enti anono ye den e wo honom enti no susum ye ade bia ana tumi ye ade bia ediwachi ne diwachi ompewo sa no mpewo so ti asie ena adom ye nkope e adom ye de dom na me di adom so yes e adom odi adom ye nkope ye nkochi nkope ukochi ebenya saman bayi ebe ma saman bayi Panari ne bisa say possible say sunsun sorry for ebe divert akoye okonfo now obi wo honom a eye bosom ano de wakwaje nti na eye possible obi wo ma say adom bi ansi ne so eye loki ajana wa ajana tu eye loki so tiase sunsun sorry no na wo say edifuo niema bibiro mu use no akonfo akofa wonu se edifuo ye ntare ne bakateri edifuo no ye ntare ayehye udifuo bia watade se so hye bakateri titimile madom wo se show bakateri
kan ma me etimi ma dom wo so e show bakatari adifo yusu asesedwa because odifo ni si ohene odifo yusu akofena because odifo ne ma ohene akofena odifo ne ma ohene asesedwa enti ye niema bebre wo honom a adifo ne yusu na enne eno mo sabrofo na bekire nyansa yeso ye jimi esene esene ban sine fiti je esene hai so ti afie enti niema yi ahimfu yusu nyinada na adifo ne kire wo unum se adifo me pato kan atare kronkron ni ye ni kan hwe bibi o first Samuel sa ene yesu ande mo wi am questions ni flow ati yanko Samuel 2:18 no Samuel de yeah so fuja kapia yanko se na osom awurade ani sa oya bofra na ode nwira sofuta o se oya bofra na ode enwira entadifo ya pam enwira ti se bakatari ni ase enti Samuel na oya bofra ya de nwira sofuta de apam bakatari ya man ena konfore mfae o wafa enu nti ne kristofo moti asore de mo asofofo ni edim because odi hunu ko no mbedim nyame honhom afiri atrifio unum se wo ye temple a ye woni ma de ye temple e pato ye nko wo ye temple a ye woni ma de ye temple no nyame honhom metena ho se de boni bi ikoso asore fie wo no mo a ya ga ba te wo Yasolin, me pacho wa oko God of Abraham pay ministry. I think say when the ukobi, skin is susu kobi. Afo me kwasi kobi. Me pacho say obi be ye boni ade na ya nesi. Ya betu Ya be yo modan. ya wine omo salukoto. So ti asie. Wo ya boni a, wo ba be chon. When the me pacho hunu bi wa so fi order so. Papa bebre. So ti asie. On to me for who see e kra ba che wo. Mami Kumasi sakala yi. Ai Kumasi nyonku yi. Obeti uja. Enti ye asodi ye temple na ye wo ade a ye de hye ho. Emi nyame honhom betena ho. E ba to kan ne enko no beka se me amede ahye ho. Why? Exodus 25 verse 3 no se na ye di maso afọ ibodi amonyi no wo nchen Sa sika ne gete o sika ne gete kobre bibire ena sawa abridum ko jan asawa fufuo aponche hunyin ojan nwoma ye di sudi ahye sukraman nwoma okuonua kania honwo osranwo ene aduhoma ya hye hu aduro ene popo bibira buo na me metenam oh jakapia o tsen osimfa nya krabia tonkono mami osofo jakapia tsen osimfa nya tenabia konkono mami na me metenam na me meye den wosimfa nya tenabia konkono mami na me metenam ehifa ne radete wo waso ehifa sa ne radete wo waso de fie wo atopan koso wo ntimi nkan hefa sa ne rade tena wo waso de fie wonom asofo edi wi tofia ontimi nkan oni bebit oni ho e pa mocho one no question bi one question bi sa me so Good evening. No Pacho, good evening, Abusiafo. ya Josepa mami Pacho, wadaroma. I'm sorry, I'm so free. ya Say it obey and penny for no more man. Upon a money yet. I saw any people, I saw from Ketomo, I want an answer. ya By that moment, a papani bay and I'm a minister of Fubana and us of papani bay fumo. Almost say I don't know their money bano. obua And I am possible. wo bua se na ya na meka no so mo bua no so wo papa na asekura ase de ekro mpa dom no ope wa no wo fa papa ni ntimi question spirit ne on fa honhom yen chene ti won fa wo ente bi wo no ma wo mo bua wo bepe sika wo bepe ntem nya ne ho adufu de pe
engine mo mo de yesan obi wase mikita mi papa dom mikita mi papa bofo na so papa no obi wo hwe na nse mechi sofu bi wo tai TikTok yi so obeyi bofo bi kire yese ye ni papa bofo a wo de ne ye adwuma na nse ni papa temple e picture e da TikTok yi so no Jesus picture the papa temple no so na wo see ne papa bofo no use then time na ne papa ne ye adwuma no Jesus picture e na see the papa yi no so na ye hu ne papa bofo na wo no ne de ba ye say we ni bofo na ne papa so no me see akoi wo ye fun na entro wo hoi udi a dakro oto be pai so yes entro udi enti no me hu ni papa titi bi ma no ye nyamedwuma na Jesus picture esi ni after the crap yes eni tanka en cancer tanka wa mo bua ma me hwe misi we adom ewo misi opa eno bisi me paso ompa ozida oba bisi obi fufuro so kra okay susu pa no fa wo one enche yadom enu nti no me pat edin ye fa ne adom e gift odi adom obi pa no chawade obi pa no gift enche oni pa no won pe wo be da gift chok yasien anya by force obi nche me ba ye no be say me say chebe gangalu one chame one chame entin adom eye gift ho mo ne pa and o gift too so yasien etino gangalu yi wan chame a ane layo yi wan chame a wa mo chame gangalu yi jo bi an chame gangalu me anga sama kwafa gangalu na besi wo obi na dia chame so jo bi ne dia chame hwe ye nim asofofo wo mko firika wo se masoma me ye adwuma mo bi no toma wo mo bua o obua ye settings adwuma baba ba na oye ana wo to ka abechewo yes omu ko firi mini papa no mko firi ka wo ne hono ne papa no mini papa no no omu ko firi no makoto ase no mu tuotua ne kakakra se me ye adwuma ma wo bi ne onipa ko ne de abechebe ene bi wo no omu chinchim wonsa ne agye ka ne se wo benya accident wo kire ma wo bewu enti fabra settings yo na nsan sofu bi pe ronsu esetwi a ese ne ni so ye ne oba akofu amani so taame ye wo ba akofu se wo di nyawa fila no ne mede mamo no abrotrefo munye steady wo pe ronsu wo si resi atwi enti no wo be muturu mutanka we fila ne gist me de mamo no papa the video bi about oti Rose Royce ni wa eno na nya de dia na dabi so dia say wo bibia no ko kire mu ni wa fili and say wo pe bi ato when new gist me gist mu anwumire gist me gist mu anwumire say sisi ya no wa ye desperate na ni so taa no oba akofo adwa bene obedi abene ba fine court was no bay yem beliu uko court no judge e ba fine anya di obebeliu ti ba fine court no bay askome usi baby toa se no nani abre papa ani braba o pesa ka na dem entabrochefo ne de se de munyina yie ni ebe muturu mutanka se just na me de mamo no ti mo mani na ho emeti wanumi ade a me ho nsoso ne makoto
chinchina twan e ka na nkasa wo ka tan wo ka mienu ye sisi he yi chese ahina wo ko ti mu mama ni na wawati na se sia no boga epe Rolls Royce adem unya adwuma bia wo Ghana no obi nya sika ye misa de kwa fa so nya sika entia agisa grada ape no nipa ye bisa na kwa yo fa so a onya ni sika eye nwanwan enti masram TikTok fo mo mo ni na ho na da bia so akwase abedwum ti na mesra wo kodwum na o ma wani aye den ada honom obi okwase bi bisa ampa chon betime bisa wan Adaroma ni Juada ni abemu na mpese ni hu ade a ewo Juada ni. Oh, sad near my can but ya we are Jordan we insu. So the same and o planet in a moon o buffalo penny Gabriel. In Chino ya Jordan you are blessed because we insu. And I Jordan ni wadro ba ni bufu o ye ni niema te se bodam ni because obia ni element ye nsuo ni bufu a wontimi stop no saa na omotie omodwo ntina ya ne dudwo da sensuo gu fom na sere odomankoma ba se yi adom nyame se omoa wo no niema papa mra wakwan because o element e nsuo bitima sensuo na the perfume so agum na wo de adware na niema timi ayeden ataniama why because adwo bia pesere adwo bia da bia omo ma na ya na ejere da omo sim adwo bia pesere adwo bufu a oye ne niema te se bodam ne obi anti ase oye nsuo bufu a obufa so sa na adwo atie tinyame adom a ye decide kitchens ni beba another day but then ye wusunsum sorry ni ye wono because ene ye kire sunsum niema ena sunsum sorry so no ye timi no aduane eche ye no aduane but aduane ya kwankyere so the yasin ye timi no aduane echiche eno na ya kwankyere but akwankyere ndi ho a aduane bia nye den enni ho sana sunsum sorry tie ena sunsum sorry adifo no ye kwasori fie pe ne ye woro ye na mu mpaboa ye mfa ye nan ye kokuruma ye shempaboa so yeti sunsum sorry ni bia na okoba bia ne nsisi fom na ma mo ata no akoji ukoji ma mo ata on shempaboa ono ne mra no ne law no eno so ye ewo hono nti no ba chaw questions bi wo hono mo on se enkanfo akonfo no omo nam na omo nan sisi fom ya nti obi hu omo edwem kura no omo nan sisi fom omo no omo mpaboa because of a pumutumi na omo somo ne nti no omo mpaboa eno so wo hono nti obi wono obi hu sunsun so de ni bia me ko me baby ma shi mi shoe obi bi say why say papa wa shi shoe ya mi ko shia dem a e ho ye kronkron bia e bra nyame Moses nyame yi ni ho ne kire Moses no o si yu na sem pabo na sase na wugina so no e ya sase kronkron nti ko kronkron bia ho pa e na won mpaboa ba wo firi ho de a o mpaboa kronkron bia ho pe ne ye mfa mpaboa nye den enko but so ko jima no wata eno no obe show kete se mpaboa sanity eno na ye ne mra because no okọ jina obe walo to be ye wukunu to be show se men mpaboa ti sa de ne to so ye den ewo hono mepacho bi wo question bi bisa ubetimi ayeden ebisa wa mepacho wo question bi bisa no ubetimi bisa na ene enche bi aye pon ye bre no aye bre enche bi aye be pon skin ene oba ye won kasa ye okrok wada so tiase akrok ya mo ada so Papa mepacho me say mana try say sanewa na so phone kwa be ultimate to ultimate de show
Me aduma ti tu pe ama me fu apaapai. Okay. What me dey show? I say was see. I saw for ya, so for ya. Omo so a. Omo so my son. And I so me see me. Na so me see na. Obua, omobua. One day I'm person me koso. Na me no mudi. I am yeah, something I am yes me koso. Ni ma si uja. Choti ase me koso ma ko ti uja la se mi za me yes so for bisa. Yeah, that me request you sa wan fa me. Na nebe ku nani mu ase. I know the number foforo. What the number foforo to so. Ti me fa mo number na me di na tata mo Germany. Me di Germany number friend no. Na me friend pen no fine. Hello. Na me so. Me na me oh yeah TikTok but me ba so na me want ti me amfa me. Me wa brochire. And also eni amamu nyema me brepa na me nkrata asama ye basa. Intine so ye hu ne ma ye den. Emma me. Ena me say okay mati. Ena me tane so say ni nyina be ye sen. No so ni nyina be ye 370. Ena odi be bisa de no 370 euros no odi be bisa de no ama me. Na obisa ade ni wia ena meye ho akwankyere na akwankyere ne bo ne matua na makwabru kira che so now na menya krata ntino me bag na be 15 years ni na nitimi ma chepa wo ho na me so okay mate wo me mane keka ne nsem yem kan te papa wonu so ye kohwini Uyu kushini papa nitimi dia wuti wo TikTok ni nyina no a wo ye no obua eyaza e no wo ye sa de no wo si ma mi twa asiri hey ma bodam emis hey TikTok wa multiple ba mo bi ni o muti pupua no ma wo bi edi na ba bi anyo saa o and especially a man muti ba bi anyo yo ene wiase no ba bi anyo saa wati e ma obi na da na brabon obra yoko no me bi abeko Untimi ntina fi chire mu de biara da. One day no be rinchene. Tinchene ba gina pintin. Ene niama bedane. Ene ma bebre ene soa omo hawo omo kwana na nyina gina sofo so. Ene oyo sofo na oba aba na woni na ntwe mpena pe obeka sofo onim kurom. Nani miyeye. Ma me nkobi da foforo. Ma bebre bahasa because wo ba no ne wish ne say ube miemia no wo ohu 1 week 3 weeks na wa anya ne sa pe na wo ye den okoma ma obekọ ne yan kasan ba bi ani kirarwa so wo yesunsum adwuma na odidi nsamone ya wo wi yensu yi da so wo yesunsum adwuma na odidi nsamone ya wa anwo yarefo a enyema anyem ameka nsam so wo yesunsum adwuma na wodidi nsamone ya wotibi wo yarefo tena de wo be wu a wabra botimi ye basa nkanyema bi wo nyame dwuma na ye no yenhwe ho so yo na awie ye no hwe aprekuma daughter ba bi ekọ wie no ewie ase na petition wonom dan hwe ne ma me ye bia se wo yesunsum adwuma na wodi amanfo nsamone ya wotimi wo yarefo wo manyina dane ya yarefo hwe emisi awie ye no eno ne asemo no enti ene wa aprekuma daughter apreku ba as a president ene eba ekọ wie ne san ewie ase ne ka so opi kuma ene oda ene hwe ne maame edabedem to dia fie adwifo mu ye ya wonhwe mo maame no komo de wom nya ba bi fo mu nsi
ene hwe aprekuma dot hwe ne enti awie ye no onipa bia na de bia wo ye bia na wie ye na semo no asase ndia ya ne ho hia o bisa ho se ensemoni a medidi amanfo yire no mo ba me hwa kwankyere yin ensemoni a me yi amanfo yire no mo yi awie ye no se ni be wie me wani amfira wo no mo ye nyame dwuma wie ni ni afira beka se na de nyame ye se ye punishment nature no universe ne e punish no abia no de ya amanfo chokiasie e ma no so ya mokoda ho e mo so for the tetragrammaton ewurawura masen monye very careful na tetragrammaton no e the secret name of God dano lady oba ye osisofo ne sen o the tetragrammaton ewura nasen o di wura nasen ne sofo ne daaye nti akoto ne yam ne wunim se ka wayi koto wa wodiem da che wa nwo a mpa cho de ba ko so ofie be yi ana do ba ko che ho mamuni yedi achi nyade bia de o hawo bebre wo e kan ko ra chira wo na tetragrammaton de she yase ma yedidi ya anka blasmate no boss aka wa no e ka wo ye billionaire blasmate no boss aka wa e ko ye billionaire ye ma ye ninda ho e ma no umamuni na ho ko ba bi no sofo no ka so no beda twitwa na sum wo ye so obi me bia na ho odi gina na hwa shine shua o triple by a week o puna sum bisa to nyame honhom gina he o de not to form my mom guidelines no be me bia na ho odi gina na hwa wo kosofu bi ono no baba beda wo de enye kitikiti ne wo de ade agbon wo wo no mu a shine den we na suma wo na to baabi enu ne de be ya dance no akwedu court at court won ko hwe sure oni me beda me twen ti answer ne ye den e wo ho abusunya obi wa question bi bisa na yanko yes me bisa say me basun sorry e bi am say e bomesu any day na me femu ansa na ya bomesu yeah obesunsun sorry e bi apese e bowosu e wasafunim e se do fantity yim ye do be fantity yim ye be bisa wa niema ne niema waye e de niema no waye waka mojegu me ka waka mojegu a e bi wakum ni papen waye abo hyen e se bisa o se niema ni nyinara na wo ka no kore na ya srama ya ma wadwere nsuo dware ansa ne de wako nsuo nim akoba wasu nti ye process ne de fam ena sunsum so ye makwala asu because akwala woni papa ne bone obona asu awa han nti ye makwala asu ye bompanifo sa next question then can say one question be honum my questions in him after me what your questions in us papa ba try okay Martin what more question be honor the network no e break kakra papa okay question person be say abrofo no say abefo ye wotumi enti by aba bebre asaji etumi koe papa daily betimi ayasaji etumi back relax betimi one was saying abrofo they know into almost blacks they know that blacks are very powerful one was saying a bra pope we here no on so muko yi Jesus cross be now the cross was black there no sense no it was black Putin Russia president secret be PA. Yes. Not Jesus picture no, it was black. Into abrofo was secret wo hono. Hwe Egypt. No mo nya abrofo, no mo yini patuntum fo. Egyptians fo no. Enu nti Egyptian statue bi omo bububu ne hwene. Omo mpese ye betri ezi saade. Because Egyptians said to be anywhere what pointed nose. So when hona tretre. And the Egyptian statues in ya bubu omo hwene. Adenti ya bubu sa Egyptian statues ni na omo hwene.
Me pacho asema meken uwi akọ Google ne ko check de meken nyina obehu say ye nokore Egyptian status nyina ya bubu omhwe there is secret behind one who say Africa for no ye no ye die ye mpe ye die we don't believe our own ye believe ye ho ye trust ye ho enu ntina ma Africa for no ya kachire because no asase anyame de amaye no abrofo no mu nipi abrofo ne wo mu so mu ko manimu but asase anyame de amaye very fertile land no abrofo no mu nipi enote ekwa di sidan kwa sometimes o mu tu no mu de niema bi afra France no mu nya note sidan nti na brochirefo dan bibire ye pra wudu eniema ye wo no o mu nibi enuane ne niema o mu due nyinara no o mu di machines ni dua but ha wa fiche o de ba nche she wa na bo wetu no akwa kodi nyame we shira yen enu agrada aka say lack of knowledge my people perish we perish sanity enti no ye diemu no we don't believe our own upa mama shagan nema obi nhye coat ye be believe the ohye coat aye jere no me am shagan me natisi from no ye believe me ye be ka se me yekura sini ye be ka se me yatete kwa sana Africans tie enu nti ni Africa fo nti mi nko manimu ye no ye ho abrofo no mo do mo ho pa ye no ye ho ye pese me nkumunya ye honhom akita enye honhom papa beyi honhom eni adamo ne honhom minwie ye ma me nko se no minwie odifuen a ode ne da beto social media ye fe ma me nkogu nanimu ase ya ye ni briade enti wo mpese ni nwia bekoso wonum se obi ebe fa ni nwia kwa bruchire pe no na konya problem nyame yadom o kire dia bruchire beyi ebeba teachings abruchire beyi ebeba obu be fa nwia kodura bruchire pe na woni na nya problem inhu obi a wabefa ni nwia kwa bruchire ne woni ni nwia no busuti fie problem ma ayeda problem beba nyame yadom a meba ba be kire wo abruchire beyi ochina ntabusia ema ye ni ndaho yen sore wo mpai bom enya kwankire ma woni ndaho bibie ni ho a wonya dwuma obi wo honom a wotin metina dem ma me enya sika no way you can't make it you have to do something before and say sika ne be ye den ebeba hwe nti no obia no ba be fa obia kwa bruchi oni be nya problem ono be yaka ono anya ko no be bo twere am watu bisa ho se adentia ene tesa nyame yadom ochina me the mysteries ebebrel odoma ko ne ba se yadom nyame nsiram nyinara na wontutu na mo nsi yi na de bia mo ye biara no ba se yadom nyame odina ba se ma mo se yi dom kase esirim se jata owoso ne ho ne malama tudu ayira ofa mo mfira dum kwatum enshira enkonshira nyame yadom na dom ye da senne ebesenshia within the word of prophet you know for we see do na femi utumuja ene me ne osofo hwiri baako hwiri mienu pastor Daniel ene tena ase do na friend osofo Jackie apia basa yadom nyame enshira yakraw Hey, Odifo, I mean, Afrano. It's a team bomb stem, you know, done it, yeah. Be in a mix friend, no, yeah. Who train, no, name. Yeah, done is also money, name, way. I tell you, for no Jessica, for.
Yesra, yeah, Baba Gideon, Tankawama Yesra Bemwa, Akatafu, Amumini and Imuso, Ankayanimugosia, if you fire central man, yeah, Baba, yeah, for Jessica 4. What do you want to send it from? And I'm in a when you went to China, what do you get? Yeah. What do you want for? You come, you be, you get, and you be the come. Bible for the way, you message here now. Find a I just saw the canals. I can't do Metatron. Holy Lida. Vida. I know it's when I have on the sway of a running train. Oh, yeah, me, the way you know me, I ran to meet you. I see you like join me. Tell you, I who could do for you, no, I know I am me. The train I am ported upon you. I am dear. If you are me to me, I am it. I am dear. Of course, I am here. See you come. So from away. Oh, dear. You come. In your breath, and I may become a another skinny semi miss and new way, Emma a town for beer, more shy and so dear saying, or be beer now a town for our hay and so dear saying, ye be son you the warrior prophet Gideon for yes, you don't know. Yenanaki, I say, the warrior prophet. What's in the 12 say what crab? What's in the quack? What I know, quay. All of the hours said that, Batman, my young fool, Obama was in so my son, I'm away. I'm a phone in a catch, what is also concrete. What is also concrete, say, dear? What is also concrete, any other way? I dear crown, I want to
say, and the Anama Toba here, Prophet Gideon of Foriasi, I don't know, the warrior prophet, so go crash on him, to me, not him, or the edge of my one him, it's the Mamadiana chipping in way, now I'm then I reside, then I went to, then I drew my back, then I worry back, Nampum to a mother, and if I get gas, I draw, that's why they draw to me.